dobrodošli u još jednu epizodu. Inače, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači ja smo u klanu. Inače, da vidimo da li će neko da uđe da igra Draft Battle. Inače, igrao sam onaj Magic Archer Draft Battle. Imao sam 4 pobjede i 3 izgubitka. Evo, ušao je Royal Ghost, Fireball, ovdje Goblin Bale i ovdje Lava Hound. Ne znam koliko me dobro čujete, nadam se dobro. Znači idemo, prođemo iza Tavera Lava Hounda, zato što mi košta najviše. Onda mogu da čuvam eliksir, a mogu da sasvim Fireball. Ovaj lik je već bacio dosta kartica, već je bacio 3 kartice. Ja sam bacio 3 za odbranu i 1 kao napad. On je bacio sve 4 kao napad i neće da se brani. Ovaj dat Goblin nisam prihvatio. Znači, bacit ću tamo još jednu glavu. Da. Evo ga. Skoro je ceo Taver je pao. I super, znači pao je Taver. Mogu mini toku da bacim. I glava je onda. Cijeli Royal Ghost da bacim. Ne, bolje Baby Dragon. I onda ovo i Ice Spirit da usporim. I gotovo sam. Da. Znači, jedan čovjek iz mog klana je osvojio Magic Archera. Gledao sam u deku, nije bio, ali... Dobro. Ajde više šta. Znači, ovako. Zašto vidim? Da, mogu ovdje. To sam skoro zaboravio. Da vidim. Ne, nije se pojavio. Nemam pojma, ali siguran sam da je taj lik. Inače, ajmo može 2 na 2. Crown Chest počinje za cijeli minut. Znači ovdje ću peku da bacim ili koristiti skelet. Zašto skelet? Nemam pojma, zato što kartica. Evo sad će bomba da puknem, dobro, barem će peka da preživi. Tako pa, ovo je neko bomba dalje. Puf. Ja. Bacit ću ja balon također. Ima za Crown Chest da se skuplja sad i dalje petak. Tek se završava petak, a mi već skupili skoro 4 od 10. Da. Idemo. Ja. Idemo. Znači, ovdje liko nije bacio problem. Znači, srušio smo Tower. Ja. A raket na 3 miliona bacio. Promašio raket. Idemo. Znači, srušen je Tower 100%. I da. Jeste, nije čujete koliko me čujete i dalje.
jest. Čekaj, kiku. Ovaj je Elder. Ovaj je Elder. Idemo, no jedna poruka. Ste vidjeli jednu poruku u klanu piše. Ja ne krenu da idem. Idemo Hog Rider. I pazi Goblin Burial. Ovdje se čuva da se taj super push. Pum, može mene push. Skoro ceo tower. Ovo nisam tu primetio XP. A nisam ni primetio što su streljali. Instant mi uništava tower. I meni uključio ovdje zvuk. Ako oni u pogled na sekundi gledam koja struje su vam dečara. Inače, i dobro, ovdje ću da bacim peku i također naj. Zašto nisam mogu da se... lik je bacio strela. I da li će peka da... hoće. Idemo u Hog Ridera i nata će da krenu na pravi tower. Super, pam. I pam. I sad pam. Dobro, znači, tu ću samo da bacim. I dalje. I sad malo žalim kako ne. Bacit ću im pek. Stavim to znaju da pojačam, nego da smanjim. I da. Ipak je verovatno otišao, verovatno i nije. Kako balon nije bacio bombu? Neko da me pita kako balon nije bacio bombu. Ajde beka. Super, znači sad me valjda dobro čujete, sad me valjda predobro čujete. Inače, njihov tower nije pao, a možda jeste, jest, jedan minion. Evo, protiv jednog miniona. Što sam sada rekao da? Dobro. U 12 poruka je odigrao 2 na 2 i 12 poruka. Ovo nešto za mene. Kike. Ne. Daj. Opet možemo ovo. A koristimo deku i uskoro ćete mi ponestane. Znači da, 11. level. Idemo samo 31 od 2000. Sad moram 2000 minion kvorti da skupim, ne minion. I da bude level 12. Znači minion se do kraja upgrade i level 9 sam. A minion kort level 1012 do kraja upgrade. Znači idemo 20.000 golda treba za minion kort level 11. Koliko ja uopšte dugo snimam. I u 9 minuta ova epizoda će da bude preduga. Znači, mogu da stavim, samo uvijek s druge strane, kako se to već nisam sjetio. Inače, Inferno će ovog to uništi, peku nije to prelako. I balon je bacio bombu sa druge strane, što znači da smo skinuli oko 1000. Ja bacio minion, učinilo mi se biće skeletons. Znači i Goblin Burial, ako bacimo ide 1000 ovdje što bacimo. I dobro.
Znači, jedan i drugi tover mi je dosta puno skinut. Tako da bacite na gledam sa ove strane. Joj, koliko više klonova. Inače, da, sad ćete, nemam pojma ni ja šta zove, sad ćete, možda se desi, možda će se čuti od kamere nešto. Inače, da, nemam pojma da li se čulo, verovatno jeste. Sad se opet verovatno. I sad se čulo nešto prejako. Verovatno malo slabije. Ali ipak isto dosta jako. I da, koliko dugo snimam, gdje mi je kamera? Gdje mi je kamera, what the? Evo ga, 11 minuta. I da, ljudi, kad prođe ovaj 30 sekundi, to će da bude 12 minuta, to će da bude već previše. Tako da ću da gasim snimanje, bilo da je kraj ili nije. Ali činjeći kao da ću da iskunim. Pa nema pojma, šta sam uradio? Nemam pojma. I please da... Ajoj, sad ću da gasim snimanje. 5, 4, 3, 2, 1. To je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao, gdje mi je kamera? Gdje mi je kamera, ljudi? Evo ga, ćao.